Zovem se Katarina Bilen, diplomirana ekonomistica sam. Leće sam nosila 10 godina i naočale zadnje 2 godine. Pa od uvijek sam imala želju da jednog dana si riješim, da napravim lasersku operaciju očiju, da se riješim dioptrije. Najviše mi je smetalo kod leća stalno stavljanje, vađenje iz oka, briga oko toga da li ću ih zagubiti, da li ću zaboraviti tekućine. Onda u slučaju da nešto upadne u oko, počne grebat, suzit. Tako. A kod naočala koje sam isto nosila, njihovi okviri su me nekako ograničavali, vidno polje. Nekako taj periferni vid nije bio dobar. Usluga je cijelo vrijeme bila jako profesionalna. Oni su me pratili od početka do kraja, znači prije i poslije zahvata. Nekako sam stekla sigurnost kroz konzultacije sa kirurgom nakon što sam saznala sve informacije o vrstama operacija oka, zatim o tehnologiji koju koriste. Ulili su mi povjerenje, tako da nisam imala nikakav strah što se toga tiče. Bila sam na Wavefront Guided LASIK zahvatu. Zahvat je trajao 10 minuta po oku i začuđujuće nije bio uopće bolan. Bila sam oduševljena. Prva stvar, mogla sam iz kreveta vidjeti budilicu i koliko je sati. Promijenio mi je na način da mi je pojednostavio neke stvari u životu. Znači, ne moram voditi računa o tekućinama za leće, o naočalama gdje sam ih stavila. Mogu, kad odem na odmor, slobodno plivat, ronit, gledat pod morem i nosit naočale za sunce koje god želim. Takve neke sitnice koje sam od uvijek htjela, sad su mi omogućene.